Kani gede ko All India Radio Shillong ko kubor ban pulido Richmond Kharlukhi. Kimat bakongsan jong ko kubor mentaga step. Ka mang tengka ke sarkar preng kala terwai ki rukom trekam ban kentiu ya ka kamrep bat ya kinong rep. Ya ka thanat pulit ban peniat tang daki kentai la ple ha mendi pathar ha ke district North Garo Hills henin kesngi. Bat ke Jela Meghalaya bat ke Mizoram kini kun ha ke semi final ke beningkong jong ka Hero Junior National Football Championship la syai kesngi. Ka kubor ke babnia. Ka Menteri Jong Ketenat Pelatengka Keri ka Nirmala Sitharaman kalawan ra ya ka mang tengka jong ke sarkar pedeng ha ke Lok Sabha henin kesngi. Kani ka mang tengka kel terwa ya ke rukom trekam bakhan ru tuli kimat ban kentiu ya ka kamrep bat ka bha kamiat joginong rep bat ban kentiu arsha ya ke jingyo kamai kinong rep kat ha ke senam arhajar arpuar. Kani ka mang tengka ketemu ban kentiu ya ke jingyo kamai kibriu bat ban kentiu ru ya ke jingla kibriu ban thiet jing thiet laong ka Menteri Pelatengka ka Nirmala Sitharaman. Ya kilat ban ai jingyarap ya ki shispa atli ki distrik bakerdo ombha la terwa ha kani ka mang tengka. Ha kawai pat kaliang ya ka thong balatip kum ka credit target na gebenta ka kamrep labu bakan kot khatsan lak klur tengka. Ya arpo lak ngot kinong rep an ai jingyarap pisa bakin bo ya ki stand alone solar pump. Ya kinong rep on Syahru bakin bo iki solar unit ha kijaka balakala syra kenang bakin yo penan kam yakini kijaka ban pen mi bor na kesngi. Ka mang tengka jong ke sarkar pedeng na kebenta kene kesenam arhajar arpuwei kalapen benai ke rukom sew khajana bathmai banyarap iki riu shimet bakin sew khajana bat ban pensuk ya ke rukom sew. Ka Menteri Ketenat Pelatengka ka Nirmala Sitharaman kalaong ba hapo kene rukom sew khajana ke bathmai kinong sew khajana shimet kin sew duna syakashipo na kashispa yan na kebenta ke jengyo kamai ba pedeng sanlak tengka bat nyo point sanlak tengka. Na kebenta ke jengyo kamai bah pedeng nyo point san lak tengka bat shipolak tengka ka jing sew khajana kan long khat san na kashispa. Ya ke bakamai ha pedeng shipolak tengka bat khat ar point san lak tengka ka jing sew khajana kan long arpo na kashispa. Bat ke bakamai ha pedeng khat ar point san lak tengka bat khat san lak tengka ka jing sew khajana kan long arpusan na kashispa. Ka mang tengka jong ke sarkar pedeng kalamang sah nrup kundai hajar klur tengka na kebenta ka kot kakhya. Ka Nirmala Sitharaman klatrwa ban penyar ke jing trekam ki Jan Oshadhi Kendra habro ki distrik jong keri ban penyo ya ki dawai ha kedor ke beduna. Kalapen benaru ke jing mang tengka ba kundai hajar laispa klur tengka na kebenta ka Puli Puthi hagane kesenam arhajar arpuwei bat lai hajar klur tengka na kebenta ki jing kai pentebet haki kam boper. Kalapen mena syo ba ya ki program jong ke Puli Puthi ban le online ha ka kerdan puli degree on saai de ki shispa atli ki jaka puli ki bawan chakmat hagari. Na kebenta ka Swachh Bharat Abhiyan ka jing mang tengka kalong khat arhajar laispa klur tengka. Kalau wanra ekane kenang ban penne bat kentiu ke jing trekam ban lat na ke jing let bar pathar. Na kebenta ke Jal Jivan Mission lamang lai point riu lak klur tengka. Ya shispa atli ki kat lingsun on sebo kat akesnam arhajar arpusau ban kershan ya ke udan skim. Na kebenta ke jing penmi boarding bat ke jing penmi ke bor ke balak ban pentemai lamang arpu arhajar klur tengka. Ka Nirmala Sitharaman kala kentu ya berok ki Jela bat ki Union Territory ban bujli no da ki prepaid smart meter hakini ki laisnem. Ka Menteri kelawan ra'ru eka mang tengka ha ka Raja Sabha henin kena ophaisngi. Da ka jing temu ban syakri ya ki breu kathan khamtam ki kenthai bat ki khanna. Ya ka thanat pulet ban penyat tang da ki kenthai la ple henin kesngi ha mendi pathar ha district North Garo Hills. U Deputy Inspector General ki Pulet Western Range Tura u Anurag Kumar ula ple kene kathanat ki kenthai bat ha ka jingkren jung ha ka jingelang ple. U Anurag Kumar ulero yo Superintendent ki Pulet u Abraham Sangma u bla Trishitam banwanra ya ka jing trekam kene kathanat ha kene ka district. Kene ka kubor ka Wanchapi nag All India Radio Shillong. Ka Meghalaya kane kun persya ke Mizoram la syai ke sengi ha ke jing kun semi final ke beningkong jong ka Hero Junior National Football Championship na ke benta banyo ya ke Dr. BC Roy Trophy. Hadian bagini ki artli ki kenhuan kilawan chakmat ha ki group jong ki henin ke sengi. Ka Mizoram kalapen le ke Uttar Pradesh da Sangola North ha kamadan third ground ha polo. Ka Meghalaya kalapen lem ya ke Sports Authority of India da Argola North.
Wadajet kensai rengklem ulapan kijar baro ASEAN na kebenta ka Meghalaya. Menteri Berem bat unongsan pertai Berem Gejala Admiral K Sangma ula klat no hakasnong jong hapura khasya hanen ke step. Ude ukunyi jong Menteri Rangba Gejala Konrad Kongkal Sangma. Admiral K Sangma ula dan jing shitom hau klong snam bat larai bansumar haketura Civil Hospital. Admiral K Sangma men jong kasura dini K Sangma kepada kekurem jong upurne Sangma bamkuah debar ublay. Uladan benta pelach postnem ha kamsan pertai bar ulah syajet nengkong kumu MDC syaka Garo Hills Autonomous District Council na ka Babele para constituency. Ka lingsun bekerpang ke baar jong ke Air India bangkit iginong India na Wuhan hagari China ke balakhe ke jingpang coronavirus kalami na Delhi henin kena ophaisngi. Ka lingsun ke benengkong kalawan poi Delhi henin kesngi bat kalawan kit ya laispa ar pusaungut kinong India. Ha kene ke lingsun ke baar ke balami henin kena ophaisngi ladon ru ke kenhun jong ki doktor banlit lang sha Wuhan. Ha kawai pat kaliang yakini ki laispa ar pusaungut ke balawan poi Delhi henin kesngi labo shwa ke jaka bekerpang khat sausngi ban kemi ya ke jinglong jingman ha ke jingkot jingkya jongki. Ka lingsun bekerpang jong ke Biman Bangladesh kelawan poi hadhaka henin kesngi rengkat bat laispa khat arngut kinong Bangladesh na Wuhan hagari China ke balakhe ke jingpang coronavirus. Ke sarkar Bangladesh kalapha ekene ke lingsun menha ke sni tho ding bandit shawi kinong Bangladesh na Wuhan. Yakini laispa khat arngut labo shwa ha ka quarantine center ban khmi ya ke jingkot jingkhya jongki khat sausngi. Ka jingtre kam jong bon ki bang kala syakta hakari hakasing ke baar nen gesni namar babon ne ki bang ki lakhang kherdap hakajing sange tre kam jong kinong tre hagi babon ki jaka ki ATM ru ki lakhang bat kane kala penjenjar ki brio ki jingtre kam jong sarkar bat ki wegi bentaru ki la syakta na kane ke jing sange tre kam kinong tre bang kala penlong ya ke jing shong lang hajo akhmat ki babon ki bang hakaleng kari ban penpaw ke jing persya jongki. Kinong tre jong ki regional rural bank ru kileshim benta hakane ke jing sange tre kam. Henry kinong tre jong ki cooperative bank kim medan benta hakane ke jing sange tre kam. Ka jing persya kinong tre bank ki bahap apo ka United Forum of Bank Union kalong ya ke jing kala ka rukom tre kam ki bank bat ki dawaru ya arpo na ke sispa ka jing ki tulom ka jing penlong tre no tang sansin ha ke sitayo bat kiwe ki jing dawa. Ka Meghalaya kalapan le mega Sikkim dasan pupraran haga jingil akai cricket Colonel CK Nayudu Trophy jong ki bahapo arpulai senam gerta ha Guwahati henin kesngi. Henin kesngi ka digesngi basau jong kane ka jingyakun. Menteri Rangbado Kariu Narendra Modi ulai kublai ya ke kenhon ya darut duriau ka Indian Coast Guard ha kesngi seng jongka. Lengba ke Twitter Menteri Rangbado Kariu Narendra Modi ulaong baki sipai pahara duriau kitre ya kekam kabade banyo ero namar bagiada ya kari bat kiwan rajing singan ya kibreu hakari. Haswa ban penkut ke kubora kene ke step sa sisian kimat bakongsan. Kamang tengka ke sarkar pedeng keletruai ke rukom trekam ban kentiu ka kamrep bat kinong rep. Ya ka thanat pulit ban penyatang daki kentai la play hamen di pathar haga district North Garo Hills senin kesngi. Bat ke Meghalaya bat ke Mizoram kini kun haga semi final ke beningkong jong ke Hero Junior National Football Championship la syai kesngi. Bat kat tu ke kubor kalakut ke step ke belawan Shapi nak All India Radio Shillong. Haga por prabajing ne so ke Delhi Station na ke benta ke kubor haga ketin Hindi ke banbot ke kubor haga ketin Pareng haga por prakat san minute. Ngipen kan mawi pi ginong sngap ha ka por prashteng na ka station pinio aku kubor na katan stela mingi ha ka tien pareng sngob haban ap menta ki kubor na Delhi ka por menta kal ajanda partat praduna san minute.